dumelang ke dumedisa wa dumedisa makatollo wa kgoro dikatue, makatollo wa topo tse tshweu se le tsa mangope, makatollo o kgatha tsela mo leng siko teng o tlosa lefifi bathong o ba apesa ka kganya, makatollo o kene ka hare ho lona thotlo. Ke dumedisa bana beso go tlotla tsa lefatshe ho motho a qalang ho bona sefahleho senana ra o amohela mona ho Dr. Phoka TV channel tlo hore tlo dula fatshe re bue re qoqe re shebisane ditaba tsena na. Ke dumedisa le lona dingaka Mathuela ke re lesedi le lona dingaka tsa moya ke re lesedi. Taba ke ena he bana beso ke batlang re tlo qoqa ka yona tsatsing la kajeno. Ntse ke a leboha ntse ke ya ke tseba boholo ba batho be re ke sebedisanang le bona hore ke batho ba mofuta o jwang haholo ha ba bua se ke tseba hore haholo ke dila le dingaka le ba profeta, ke dila le baruti, ke dila le bakudi fela. Jwale eno e mfa taba ya hore ke kgone ho tla ka di-topic tse ngata haholo ho tloha hona. Jwale most ya di-topic tsa rona re tlo kenya le taba ya bo kereke ka hare, re sa mo refera dintho tse ding ka Bible, but eno ha e hlalose hore re hloka biblical reference to prove hore taba ya se-Africa sa rona ke nnete. Without a Bible bo Afrika bo teng, bongaka bo teng, badimo ba teng. So ke tlo kenya moo le moo fela ha ntse re qoqa bana beso. Ha re kene tabeng, taba ya rona ya kajeno ke taba ya Nzunza. Ke tlo kadima lentswe lena puong ena ya Sezulu. Le a tseba rona mofuta ona wa Basotho, Mapedi, Matswana re tsamaya re haellwa ke puo kae bana beso. Jwale Nzunza re kare ke kganyapa, nkare ke kganyapa Nzunza, which is e kgutlela tabenyane ya sedimo sa metsi. Hape taba ya sedimo sa metsi bana beso, advice ke ena, dula pitsong eo o ipitseditsweng, skebe wa kgahlwa, ska dumella ho thauthuwa. Batho ba bangata ba entse dintho tse ngata ba thauthuwa, ba bang ba isitswe ko kgahlwa, ba sentse ditjhelete ha di ya ba sebeletsa. Ha o le boloi dula boloing ba hao, ha o le ngaka dula bongakeng ba hao ba heno bo rongweng ho bona, ha o le moprofeta dula boprofeteng ba hao bo rongweng ho bona. Skebe wa kgahlwa, ska dumela ho thauthuwa, tsamaya ka pitso eo o ibitseditsweng, tlohella dintho tse ngata. Memoya ena e mengata e kekebe ya fela, o kekebe wa iqeta le wena. Jwale Phoka, Nzunza ke eng? Ke batla ho lokisa taba ya Nzunza le Mondau. Nzunza ke lenyoloi le ikarabellang metsing, ke lenyoloi le ikarabellang metsing. Nyoloi le nana which is ke lenyoloi le tshwereng maruo a lefatshe, le tshwereng matla a maholo. Motho yana le mofuta ona wa moya ke motho yana le matla haholo in a physical and a spiritual life ya hae, le utlwisisa. So o dula metsing. Jwale Phoka ha o re metsing, Mondau yena, yes Mondau ke motho wa metsing le yena, mara Mondau ke sedimo, ke sedimo yane ke lenyoloi ane. Phapang ke ena mona, motho yana le Nzunza o mo bona ka eng Phoka? Motho ana le Nzunza, taba ya pele ha re shebe toro e one e mo hlophang haholo, toro e one e mo hlophang haholo ke taba ya ho lora pere bo metsing, ko lora pere metsing. Ya bobedi ha ile metsing o tla bona taba ya moetso wa pere kapo pere ka hara metsi, which is rona ka Sesotho la tseba hore haholo pere e representa kganyapa kapo monga metsi, which is ke Nzunza. O tlo e bona. And ho batho ba tsamayang metsing, ba di sign tse o di batlelang tlo fumana hore ha o ile metsing o bona bo dintho tse ka reng tseno, ha se dintho tse o tlamehang hore o di bue bathong. Ha o di bue bathong ntho tseno, wa thola hore because ha o ntso di bua e etsa eng ntho nana, ya o hloboha ntho e ya tswa ho wena. So ke Nzunza eno, Mondau ke sedimo. Ya bobedi, motho ya na le Nzunza o na le taba le tsela ya ho shwa, kore o phela ho tloha mona ka hodima letheka ho ya hodimo, ho ya fatshe kwanana o bana le siki eno ya ho lokeya, ho katleya maoto, seholoholo, mangwele, letheka o ya katleya haholo. Ye nngwe hape, motho yana le Nzunza o bana le bothata ba weather, ha utlwane le weather, o tjheisana le weather.
ha o bata yena wa tjha o ka nna re ke high blood wena ha o e beha ka mokgwa e behang ka teng, mara ke ntho ena ha o tjhesa yena wa hatsela, wena o ka nna re ke arthritis ha o e beha ka mokgwa o e behang ka teng. Jwale ke motho ya nang le nzonza ono bana beso, and neo ena kapo lenyeloi lena la nzonza ka hare ho Baebele ha o sebetsa ka di-archangels, ke mongwe wa batho a ileng a bana le tsebo le kutlwisiso haholo ha ntse ke lokisetsa batho gospelprofeto sa di-archangel. Re na le di-archangels tse 7, ho na le archangels ena ho thweng ke Ariel, re beha ka bokreste jwang. So e ikarabella ka hare ho metsi, Nzonza, Kganyapa, Ariel, archangel o mong le mong tla e bua ka puo ya hae. So ntse re le hona mono Nzonzeng, motho wa Nzonza bana beso boholo ba bona seng kaofela ke batho ba hlahileng ba na le lesira, re ka re ke eng, ke thari, lesira, ba hlahileng ba apesitswe ke lesira leno. Batho bana ba heso ba Natala kwana batho o zelwe umbethe, ke batho ba jwalo, batho ba na le Nzonza. Ke taba ya moya o nang le lehlohonono lena le makatsang lena la haesale sale lehlohonono. Moya wa teng ha o dutse ho wena o tla o bulela dintho, o bulele ditsela, o re ntho ngwe le ngwe tsamaye ha monate. So re fa phapang pakeng tsa le Mondao ona ha o kena ho wena o tla tlisa hlopheho moyeng le nameng, o sokodise haholo, o kule, o kwale dintho, o etse eng. But after o phethele o fumane hore dintho di a buleha hape, dintho di tsamaya ka tsela e nepahetseng. So ke yona phapang e nngwe hape ya Nzonza le Mondao, because batho ba bangata ba mfounela, ntate Mofokeng he ba re nna ke na le Nzonza, he eng kae. Bana beso Nzonza ke moya o ikgethileng, o sa duleng ho mang kapa mang fela, o batlang batho ba hodileng kelellong, batho ba hlaphohetsweng, batho ba nang le bohlale ba tlhaho, eseng ba buka, bohlale ba tlhaho, batho ba senang letswalo, batho ba ikemelang. Ya bobedi, batho bana Nzonza ke marena, batho bana ke bona ba tshwereng puso ya dintho tse ngata. Jwale puso e tshwerwe ke bona. Motho ya nang le Nzonza haholo ha rate ho etellwa pele, ke hore dintho tse ngata o iqalla tsona, e be yena leader, ke di-leadership batho bano ba na le moya ona wa Nzonza. Ya bobedi, batho ba nang le moya ona wa Nzonza le ha ka ba kena ka hare ho any association kapa organization, a le motjha, a re le yena o lo ba member, but funny enough ka nna etsahala hore the very same day kapa same time kapa after a month fela a ba sa electua as a certain leader ka hare ho association, which is ke batho bano ba o tshwereng ba batlang hore wena o etelle pele. So ntho e ke lekang ho hlalosa kena, moya ona ha o so o le teng ho wena, ha o ye o lo thwasetsa moya ona wa Nzonza. Moya ona na ke moya e le horeng wa o phahamisetswa, yes ke tjhelete o phahamisa Nzonza, le nna ha o tla go nna ke tlo phahamisetsa, it's a money. Ha o qeta o phahamisetswa, ho na le dintho tse o tla di fuwang le thupello e fuwang pakeng tsa hao le metsi, ho na le melao, I won't go deeper hona mono e o e fuwang. Then bona batle ba ipontshetse wena tsela, batho ba no re ba tlo sebetsa le wena ka tsela e jwang. Ha hona mathwasa motho. 0682 13 4374 ke teng residency ya bana beso. Residency e zone 6 Sebokeng, zone 6 Sebokeng se ka hara Vale ka hara Vereeniging e ka hara Johannesburg e ka hara Gauteng province, ke o file direction. Ha o tla anywhere South Africa ke teng, mpotse, mfounele, ke tla o fa direction. So Nzonza e ema hona mono, mara e skebe ya o phazamisa taba ya Nzonza le Mondao le dintho tse ding, memoya e meng. Ha o ka tlola wa sheba ho ya ka mokgo batho ba ke phelang le bona, ke na le bakgotsi ba tswang from Eastern Africa, Western Africa, and ba practice this thing ya Nzonza le Mondao. It's almost the same thing. Ha o tlo checka di-offerings tsa bona, Mondao di-offerings tsa hae, ha o lo parolwa ka dintlo a so etswa ntho tseno,
o bo tlo checka the way re offerang Nzunza ka teng le batho ba tsamayang ka sporofeto ba offerang ka teng. O checke this I got Nigerian friend kae monana bona ba bitsa ke di Ifa, bongaka ba bona ke Ifa, and then they from a Yoruba spirit. So batho bao they call it Aje. La ho ya India hona le ka tsela ba e bitsang ka teng, but the thing is ke marena a metsi, and those people ha o ka thola wa shaka di offerings re ba offera dintho tse batlileng di tshwana almost 98%. 2% e rana tlo fumana hore yane se kenya jwala le snake hobane ke ya mondao ke bongaka, yane mohlolo mong e kenya holy oil, e kenya le swasho se holy ash because of the kereke. But almost ya dintho tse offerang ka tsona ke dintho tse batlileng di tshwana bana beso. So batho ba na le Nzunza ha se batho be le hore o ka ba wa ema ka pela bona. Moya o nana ha o tsweng, ha o kwaleng, ha o thebule. Motho aka emang ka pela hao e le hore o na le mofuta ono wa moya, motho ono mohlolomong o na le matla a fetang a Modimo, tlamehile re motle le matsoho ebile ba hlahe dikoranteng le di-TV re wena moloi ka nnete wa lawyer sefapano. Jwale ke dintho tse teng tseno bana beso tse batlang re di ele hloko. Se ke wa phazamiswa ke taba ya Nzunza, ha se moya o dulang ho mang kapa mang. Se ka ba le jwetsa ba le hlahloba hore o na le Nzunza. Yes, o na le dingaka le ba profeta le baruti ba sebetsang ka metsi, but that doesn't mean hore ba specialize ka taba ya Nzunza kapa ba connected le Nzunza. Bona ho na le batho ba jwalo, ho na le batho ba hlahileng ka lesira, mara ha se bona kaofela ba na le ntho eno ya Nzunza. And le process ya teng ha o etsa ho batho ba hlahileng ka lesira, ho na le mekete e tlamehang ho etswa before o apolle ntho ena e bule lehlohonolo. Motho a sebetswang ka Nzunza ho thwe ke motho ya rwetseng ke batho ba phelang le bona, ba shebile dikatleho tsa hae le mahlohonolo a hae. Ha o sebetsa ka moya ono ha o hlophehi, hona taba hore wa sebetsa kapa ha o sebetse, mara o kekebe wa hlopheha. O jwetswa ke nna o kekebe wa hlopheha. So ke a leboha bana beso, ha re o be rich wa dikoloi tse tshabehang le di wa etsahala ba bang ba fe ka tsile jwalo, but ha o hlophehi. For more information ka Nzunza ho motho a nang le yona, se ka tlo mpotsa ka Nzunza o sena yona, ho motho a batlang ho iphamisetswa 0682 13 43 74. Residency ya ke teng ka mehla le matsatsi. Modimo le badimo ba mpolokele lona. Ke a le rata bana beso. Amen.